Tuguhaye ikaze tugiye kukugezaho amakuru y'ingenzi cyangwa se ubuzima bw'ingenzi bwaranze Papa Francis akaba yitabye Imana kuri uyu wa 21 z'ukwezi kwa kane 2025. Tugiye kurebera hamwe rero ubuzima bwe bwo mu buto ni kuva mu mwaka w'1936 kugeza mu 1958. Amazina ye y'ukuri yitwa George Mario Bergoglio. Akaba yaravutse ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 1936. Akaba yaravukiye i Buenos Aires aho ni mu gihugu cya Argentine. Akomoka ku babyeyi b'Abataliyani. Se yitwa Mario Jose Bergoglio wakoraga mu ruganda, naho nyina akitwa Regina Sivori, yari umunyamuryango mu muryango w'Abakristo Gatolika ukomeye. Yize amashuri yisumbuye mu ishuri rya tekinike aho yize ibijyanye n'imiti n'imashini. Akiri muto yigeze gukomereka bikomeye mu bihaha bimuviramo gukurwamo kimwe mu gihaha. Bivuze yuko rero ko igihaha kimwe yagikuwemo. Reka turebe rero ibijyanye n'ubuzima bwe cyangwa se ubuzima bwa gitore, ubuzima bujyanye n'inzira y'ubupadiri. Ni kuva mu 1958 kugera mu 1969. Aha ngaha reka dutangire mu 1958 aho yinjiye mu muryango w'Abayezofiti, umuryango w'abihaye Imana uzwiho kwigisha no gukora ubushakashatsi. Yize ibijyanye na filozofiya n'ubumenyi by'imyemerere muri College ya Maxo de Saint Jose. Yigishije amasomo ya filozofiya, igifaransa, icyongereza n'ubumenyi muri za kaminuza na za seminari. Naho mu 1969 yahawe ubupadiri na Musenyeri Ramo Jose Castellano. Aha ngaha rero ubwo yari yabaye padiri ndetse yinjiye no mu murimo w'Imana. Reka dukomeze rero turebe amateka yaranze ubuzima bwa Papa Francis. Imirimo muri Kiliziya Gatolika, reka duhere mu mwaka w'1970 kugeza mu mwaka w'1998. Aha ngaha reka duhere mu 1973 yatorewe kuba umuyobozi mukuru w'Abajesuiti muri Argentine. Yabaye umuyobozi hagati y'1973 kugeza mu 1979. Byari muri iki gihe cy'intambara n'igitugu muri Argentine, la dictadura, ngira ngo murabyumva. Yakomeje guharanira gucunga abantu mu ibanga no kurinda ubuzima bw'abasivili batotezwaga muri icyo gihe. Nyuma y'icyo gihe yagiye yigisha umujyanama, anagira imyanya mu buyobozi bw'amashuri y'Abayezuwiti. Naho mu 1992 Papa Yohani Paulo wa II yamugize umwepiskopi wungirije wa Buenos Aires. Mwumve rero ko yabaye umwepiskopi winjirije mu 1992. Naho mu 1998 yagizwe ariekepiskopi wa Buenos Aires asimbura Kardinali Antonio Guarasino wapfuye. Reka turebe rero ibikorwa byamuranze mu gihe yari amaze kuba kardinali. Ubwo turahera mu mwaka w'2001. Ku itariki 21 Gashyantare 2021 Papa Yohani Paulo wa II yamugize kardinali nk'uko bitumaze kubibona hejuru. Aha ngaha rero nibwo yari afite izina rikomeye, yaranzwe no kwigisha no kwicishwa bugufi, kwanga ubuzima bwo hejuru no gukoresha bisi no kwitekera amafunguro. Aha ngaha yanze yuko bamuha imodoka, ahubwo we akajya akoresha bisi mu gihe yari ari mu rugendo. Yewe yanze no kujya ashaka abakozi kugira ngo bamutekere. Ibi byose yitekeraga amafunguro, bigaragaza kwicisha bugufi, akaba ari nabyo abantu benshi bagiye bamumenyeraho. Yamenyekanye cyane kubera kwiyegereza abakene no kurwanya ruswa muri Argentine. Byumvikane ko yakundaga abakene kandi akanga icyitwa ruswa. Ese ko yaramaze kuba kardinali, reka turebe ubuzima bwamuranze kugira ngo atorwe abe papa. Ubwo ibyo byabaye mu mwaka w'2013 ku itariki 28 Gashyantare 2023 Papa Benedicto wa 16 yeguye atari ibisanzwe mu mateka ya vuba, kubera yuko ubundi ni ibintu bigoranye kugira ngo papa yegure. Hanyuma ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 3 2013 George Mario Bergoglio yatorewe kuba papa wa 126 wa Kiliziya Gatolika. Yafashe izina rya Francis mu rwego rwo gukurikiza urugero rwa Mutagatifu Francisco w'Isasizi, umuvugizi w'abakene n'ibidukikije. Yabaye papa wa mbere muri Amerika y'Amajyepfo ndetse n'uwa mbere yo hanze y'I Burayi mu myaka 1200 yari ishize. Reka turebe ibyananze Papa Francis mu miyoborere ye. Ikintu cya mbere cyamuranze harimo kwicisha bugufi n'ukuri. Yanze gutura muri papare, ahitamo kuba umucumbitsi cyangwa se ahitamo kuba mu icumbi risanzwe. Iri cumbi bakundaga kuryita Domus Sanctae Maritae. Yanga imodoka zihenze, akunda gukoresha imodoka zisanzwe. Yanze gukoresha imodoka zifite igiciro cyo hejuru, ahubwo akajya akoresha imodoka zisanzwe nk'iz'abandi bantu bose. Ikindi cyamuranze ari ukwita ku bakene, aho yashishikarije Kiliziya kuva mu biro no kwegera abari mu nkengero, aribyo bita marginalized. Yategetse gushinga ibigo n'imishinga ifasha abashonje n'abatagira aho baba i Vatikani. Ikindi cya gatatu kandi cyamuranze hari ukurengera ibidukikije,
Aha turavuga yuko mu mwaka wa 2015 yasohoye inyandiko ya Laudato Si yita ku isi nk'urugo rwacu dusangiye, asaba abanyapolitike gufata ibyemezo birengera ikirere. Ikindi cyamuranze, hari impinduka mu myumvire ya Kiliziya. Yavuze ko Kiliziya ikwiye kwigisha urukundo n'impuhwe aho gutanga imanza. Yigeze kuvuga ati, ninde wo guca imanza abaryamana bahuje ibitsina? Bituma agira izina mu guharanira uburenganzira bwa buri wese. Ikindi kandi cyamuranze ni imibanire n'andi madini. Yateye intambwe ikomeye mu mibanire na Ayisilamu, Abayahudi n'Abangirikani. Ahangaha turavuga yuko muri 2019 yasinyanye Document on Human Fraternity n'inama wa Arazamu mu Misiri. Aha byari uburyo bwo guhuza n'Abayisilamu ndetse no kugira ngo bagire ubumwe. Reka turebe rero amakuru ku buzima bwe guhera mu mwaka wa 2020 kugeza muri uyu mwaka asorejeho ubuzima wa 2025. Papa Francis amaze kugira imyaka irenga 88. Yagiye agira ibibazo by'ubuzima, amaguru amurya cyane aribyo bita sciatica. Yabazwe amara mu mwaka wa 2021. Afite n'igihaha kimwe ikindi kuko twabonye yuko cyakuwemo akiri muto. Nubwo bimeze bityo, tutaragera kuri uyu munsi w'itariki 21 z'ukwezi kwa 4 2025, yarakitabira ingendo ndetse n'umurimo wa gishumba wose akawukora neza. Akaba rero yasoje ubuzima bwe uyu munsi ku itariki 21 ahagana mu masaha ya saa moya z'igitondo. Reka turebere hamwe bimwe mu bitabo yanditse inyandiko nyinshi za Kiliziya, harimo Evangelii Gaudium yanditse mu 2013, aho yashishikariza cyangwa se yagaragazaga kwigisha Evangelii mu buryo bushya. Yanditse kandi igitabo yitwa Laudato Si muri 2015. Iki gitabo akaba yaracyanditse ku bijyanye n'ibidukikije. Yanditse kandi ikindi gitabo cyitwa Fratelli Tutti mu mwaka wa 2020. Iki cyavugaga ku bumwe n'ubuvandimwe bw'abantu bose, ibyo isi izasigara imwibukiraho cyangwa se amateka adusigiye, yaba asigiye abantu bose ku isi ndetse n'abakristo bose muri rusange. Papa Francis ni umwe mu bapapa bavuguruye isura ya Kiliziya. Yagaragaje ko kuba papa atari ukwitwara nk'umwami, ahubwo ari ugukorera abantu. Azibuka nk'uwaharaniye ubutabera, ubumwe n'impinduka zishingiye mu rukundo n'impuhwe. Aya rero akaba ari amateka ya papa twabashije kubakusanyiriza. Imana komeze imuhe iruhuko ridashira. Iyi rero yari akumunsi. Iki akaba ari ikigereranyo cy'ubuzima bwa Papa Francis kuva akivuka mu mwaka wa 1936 kugeza mu mwaka wa 2025. Akaba yitabye Imana afite imyaka 88. Ciao, turabashimiye kuba wateguye ndetse wafashe n'umwanya wo kumva iyi video yose.